Ma'am, Krumsari, the neighbor impact news nay Raj Nongthombam, Manung Hutna Hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayambu Taram Nokchari. And as an IMAM the center ga Sanarakpa Wari, Matam Sanasana Warisi, Ngarang Luisin Kre, Luisin Basida, Yanabusu Porkre Adabu, Yanakiba Wapum Singer Dudi, Hoju Hauba, Lav Tokton Lady, Yanabu Porkre Haiduna, Yam Chauba, big and major breakthrough Amapangi Haiduna, national media sing Amadi. Kui Nagaland ki maru ina chief minister aduga hanagi chief minister aduga muiba masamang nasu tongan ba musing prime minister buthagat pa PMO buthagat pa miyam buthagat pa gi Twitter da amadi social networking sites sings da amadi kui gi media da mainstream media da mayam phone bulere national media sing su sauna masi electronic amadi print media ani makta phone dana hojik miyam gi power lerne dubu yana badi porkre haraga yana ba laptop tra banina yana ri basic karino habagi wahang ama chauna leri and also Manipur gi chief minister nasu ngarang अखोगी थादर पर वीडियो रिलीज अमत है बता रगदी याना की बसी वारोइसिन अमत पुरक पलैत्री है बगी वहम वारोइसिन अमत पुरक पलैत्री है बगी वहम लाई अदना वारोइसिन अमत पुरक पलै तब बता रगदी वारोइसिन पुरक बता रगदी याना रि से करिनो ब्रेक थ्रू से कराई दे ब्रेक थ्रू नो करम मखल की ब्रेक थ्रू है बगी वहंग अमलाई वहंग असगी मतंग दा ब्रेक थ्रू ngarang October की तारीख 13 दा फंखरिबा ब्रेक थ्रू सी करिनो अंडरस्टैंड नो गिदमकता हरिबा वहंग असगी पाखुम थेनो गिदमतंगसी इम्पैक्ट न्यूज़ की स्टूडियो दा खनने नो गिदतलिंगसन लेबिर बसी joining us tonight on Manung Hutna coordination committee on Manipur integrity COCOMI gi assistant coordinators so every baduga CCS ki president so every ba oja Jeetendra Ningomba ni hamto jani Ningomba Tramukchari, welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us, social and political activist Ashang Kasar ni Kasar busu Tramukchari, welcome to the show. Appreciate you joining too, and also joining us BJP Manipur Pradesh ke legal department ke convenor very ba Soubam Nongpoknganba ni Nongpoknganba busu Tramukchari, welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan basi ai Ozanong Pong Amadi Duma Hujaraga. We chief minister Nangarang video release ta Pundoki Wafum si Warosin Purak Palatri, Warosin City, Aduga, chief minister video release to Matung Halar, MHA, Ministry of Home Affairs ki market the Torokpa, press release Habatari PIV, Kutang, the Taduri, Madudharisi, Manipur, Manipur, Arunachal Pradesh, the Assamgi stakeholders in Mayamsiga Hana, as promised, Okibi Matumina. Wari tor matung the consultation tor matung the final agreement the sign tong nagadam ni madu mamang da naron da to wada laiti have ki thazab hana su people ekre rogangarangi press release su maina phongdori adu at the same time Nagaland da yam chaw na masi koi celebrity mood amad have tara suk chang na khongjeng chang pose khojikti yana bo pore koi peace la agani Nagaland haimna ching wapum phongdok pa du masi yam historic oi banu amani breakthrough amani major breakthrough ni hana lawto ye du thagat bo phongdori PMO bo thagalai ngarang ni phiru gi Twitter da thago phongdu se PMO thagali prime minister Modi thagali aro RN Rabi busu thagat bo phongdori sumba achowa breakthrough ma phang pagi damakta duga mu muya ma samang na su kuinaga miyam na pri to bi damakta miyam busu to wi mar kham uthori hai tare it means somewhere yana ba khar purakre ha ngarang gi do koi positive note ta mifam se losali ha bani na yana ba porkre ha bani yana ba dudi kariyana do lakhoktre ado amuksu warasun jong porkri hare ado gumsu mayam su wari sanagin ha so hangbi abu question si yana ba porkre ha bani na stakeholders singa amuksu wari sanaraga consult tor matungda yana che sign tawnagani haibanina yana ba porakhri be singa duna haiba state ahum Manipur Arunachal Pradesh amadi Assam gi interest so kada wafum khara yaurabanina hojik stakeholders singa wari sanagani haibagi wafum do gedoribra kari wafum thameni hojik ngarang dagi hor ngarang si koigi paramilitary force ki maroini BSF ki koi company mari haibatare la ale khre ngasi so manga yaure habi wafum dare aduga koigi military gi aeroplane da su army gi miyo chani mu laga ngasi ma urkhul da su thajan khibala mai tokna DM college of teacher education aduga Maharaja Buddhachandra college amadi koi porompat leiba modern college da su hairiba paramilitary force ma amse loi deploy toroga leirabni na yana ki ba amata su leite haire warison haidi yana ki babdi leire to warison nati haibu gi hom mala amni na madu yapum do leiraga amuksu consultation su tawne amuksu haire aduga army me amsu paramilitary force amse deploy tore manam tan Manipur interest so over have sene kari wahum thamini yani gi ba leire haibududi ai gi motadi Bharat Sarkar ni madu hagi do male Bharat Sarkar gi koi gi kanona home ministry thadoi bo ji ki ujana panbiri ba PIB kuthang thadoi na mana harisi settlement laktingai da adi haiba state ahum soiba yam Manipur Assam amadi Arunachal Pradesh ki stakeholders singa hana khanagani haibasna yam official oiba adumba release ne na man thamjage ada hojiki kanoda ozan tapi baina Nagaland su yam nungai ba mut lae nungai ba mut lakpu de ai mot pusu kesu kai de nungai mut lakpu sai de maram di madu koi gi muiba masana su
थाकर फोंदोइना मोगी मोइबाना फोंदोकपदुगी ओरमबसुय थाकर नुंगाय फोंदोकपदो से नुंगायबा मुत लाइदो अदुगा अते अतेगी से हानगी नागालैंड की ऑनरेबल एक्स चीफ मिनिस्टर इवन होजिकी चीफ मिनिस्टर नबो ए कुरान दौना ब्रेक थ्रू लेरे खोले हाइबा अदुगी मयाम रे अदुबु अखोइन आइना थमजनिंगिना ngasi ngasimak ब्रेक थ्रू लेरमबे लेरमदबे अदुदी खोइदे खंगदे तौबुदबु ऑफिशियल ऑफ स्टैंड दी भारत सरकार की ऑफिशियल ऑफ स्टैंड दी होजिकी अखोइगी होम मिनिस्टर थादोइबा कनोसे वाफम से मशीन अखोइगी मोत मशीन ऑफिशियल स्टैंड ओइगने न खले ओके अदा ऑफिशियल स्टैंड ओदा मान हारिसी कनोसी वारुसिन लाक्तंगेदा सेटलमेंट अमा लाक्तंगेदा वारुसिनागेदा सेटलमेंट मदु लाक्तंगेदा अखोइगी स्टेक होल्डर सिंगा फमिनरगा खनननरगा मदुगी मतुंगिना तौगनीना हाय मसीजे ओजानसु मतपन बिदुमाइना हानसु जुम हाइदन लाई अदा मदुमोने अखोइना ngasi बीजेपी की स्टैंड हानसु कोइ थमजगी बदु अना अखोइगी ओइनादी मणिपुर अखोइना मणिपुर खतगी नैनरामिना मणिपुर हाइजरगे मणिपुर की स्टेक होल्डर सिंग खनननखिगनी स्टेक होल्डर सिंजु कना कनानो हेक पॉलिटिकल पार्टी ओइबिया अखोइगी सीएसओ सिंग ओइबिया अदुगा सिदे याम कन्ना मतांग याम कन्ना अखोइगी मणिपुर काइबि यारोय हैना लाउबिबा सीएसिंग ओइबिसुय तोप सीएसिंग सु ओइबिसुय अदु हाइबा सीएसिंग ना स्टेक होल्डर नि हैना तसिंग स्टेक होल्डर ओइरे हैना खनबा सिंदुगा लोइना सोइदमकी मधु खनैन मतुंगदा सबचाबो कंक्लूजन दु कोई लाकनी हैना अदुगी ऑफिशियल स्टैंड ने कोई लेजरी चे ओके अदु ओजाना फोंदो हुजि फावदो फोंदो वखम सिंगरांगी पीआईबी ना थादोरक प्रेस रिलीज की बेसिस ता अदुगी डॉक्यूमेंट की बेसिस ता ओना लोय थंबिराय तारे मधुना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ओरगा लोय वारी साना रखिनी हुजि फावदो वारोशन परक्तरी हाबी वखम दुनिया दुबो आरएन रवि मसामगना एशियन एज हारिबा कोई नेशनल न्यूज़पेपर से दा फोंदोकबा मागी पर्सनल ओइबो ओपिनियन दा हादि हारिबा एशियन एज से ना मागा वारी साना मतम मा फोंदोरैसी कोई हाइरिबा इनसेन आईएम गा लेरंबा डिफरेंसेस मधुसु मरुना कंटेंशियस इश्यूज सिंगसिदा लेरंबा डिफरेंसेस मैम तो सॉर्ट आउट तौर हैबने इट मींस यानक हैबने एंड आल्सो बाय कॉमन सेंस सांगना चथरिबा मरुना ngरang हानसिदा गी लेप्तना चथरलिबा डिस्कशन सिंग असिदा यानबो परक्तबो ngरang दो यानबो परक्तना वारी साबो लोइसंग्रेनी डेडलाइन सु थम्बिनि ngरang सिदा दुसे यानबो लोइसंग्रे लोइसनगा मैम से हराव हराव गा थोना बनिना यानबदी परक्रे हैबो जमदे अग्रीड कंडीशन खरदि लेरे हैबो जमदे चुमदा ब्रसिन बाय कॉमन सेंस ओनली कॉमन सेंस से आइगी पर्सनल ओपिनियन ने हानदी कन्ना कोई यानदिबो जगह से जगह नि खतनी मोइन हानदी कोई न्यूज़पेपर की रिपोर्ट की मतुगिना जगह नि खने मरोइना अमना कॉन्स्टिट्यूशन की मतंगदा ओके अमना फ्लैग टू की मतंगदा हुजु अमुक कनो रिपोर्ट खरदा दी फ्लैग सी कोई कल्चर की ओइबा आइडेंटिटी अमा ओइनबगी दमकता पॉलिटिकल नत्रगे एडमिनिस्ट्रेटिव की मोंग नतबा अदुमाइना यानगरे कायना अदुमाइना खबरदगदी यावे आइगे मोता हान इंस्टॉलमेंट लेरंबसिंगदु यानगरे हाइदी अदुगुम जगह खरा नतना मरमदि हान एनएनपीजी मसानसु कोई सोइतोबी एनी टाइम सोइतोबी यारे अदगी मोइनासु इवन कनोदगी आईएम दा कोई एनएसएन आईएम दा मोइना हाइरिसी कोई यासनरसी शांति से लेट्स गिव पीस अ चांस कैन हाइब अदुगुम प्रेशर मयाम दु लापदगी मोगी कोई एनएसएन आईएम की हान लेबा कोई मसी फंगददी यादे मसी तौगदबनी हाइबा कॉन्स्टिट्यूशन अमदी फ्लैग की मतंग दुदा मोइना कन्ना तौब कनोदु डिमांड तौबदु मदुगी मतंग छु ओरमबसु याय अदुबु मदुदी आइना मदुदी कमेंट पिबं गमद्रे मरमदी ब्रेक थ्रू दु मदुगी ओइदिरा मदि ऑफिशियल स्टैंड कोई लेबा कोई बीजेपी अमदी भारत सरकार की होम मिनिस्टर थादोब स्टैंड की मतुंगदी करीमता लेते आइना अदुबु ओके करीमता लेते अदुबु ngaraंगदगी हरगा ngasi फावबसि मणिपुर दा हेलीकॉप्टर अमदी आर्मी की कोई पुथोक पुछन ट्रांसपोर्ट तौबद सिनाबा AN-32 की एरोप्लेन सिंग पाइथोक पाइसन तौदना कोई अदगा डिप्लॉयमेंट ऑफ पैरामिलिटरी फोर्सेस एंड असम राइफल्स BSF अमदी आर्मी मयाम तौरिसनदी कैनोमदी लेरे हैबने ओजानिंग मदलाक चगे करी रिस्पोंड तौबिनी सिगी मतंग से कोई न मनपुर दा पुआरी दा हाइतारे ममांग दा अमुक तो उद्रिबो मोंग मदा हनक से मोंग लाई समसम नोजी एक अरुइबा हाइनेरिबा मरोन मिलिटरी कनोमा याम डिप्लॉय तौसलपसे से कोइदा इलाइबा इरांग लाइबा इहोक्सिग मरी लेने सोइनो ओरिंगबने ने खलेबा नागालैंड का की अदुगुम्बा अखोइगी नेगोशिएट तौबदा पीस पोरंगना बखोना मदमदा अखोइ मणिपुर दे कदबगी लानमी थाजलेइनो सिने सिगी असाई लॉजिक पोसिदा दुम यावरेबा समथिंग बिहाइंड सिदे करिगुम खर लेरेबा अदुगा यामना सेंगना मचिन अनि लोंगबगी मोंग मतवे मरमना आरएन रवि एबसी इसम चमना इंटरलोकुटर अमो ओइना अखोइदि उदेबा हिस याम पावरफुल ओइबन पामने मामागी इन्फ्लुएंस इवन
home home minister aduga rajikandi se man wa ma haiba matamda yam tina yam taba yam consider to bun pa mane ba adu su matakta akogi makoina khwaidi thajari ba governor haiba post mangon piri ne ba aduna ahoki ba chai kya gi mamang digi 1997 digi makoina peace sangjale haraga peace la sangjala ga sangak pagi makoina sangak pa peace sangna bahona bu matamda adugum laba UG group haidare UG group tu namana taliba any demand khuding mukse any demand khuding muksi ekoi Manipur si thugani na bagi part amad adum yawe ba se samna hairabada han madam talam si Greater Nagaland ani subata super state mathang da Southern Nagaland alternative arrangement smart ok na mathang laga aru bidne ba khoi gi lai se aduna 2015 gi August ki tang hum da khoi turning point am laki bai tare masida ekoina hoki ba chahi adugi 2015 digi framework agreement da kari yauri bage hebe se khoi da nungai taba ma Manipur the people sinda nungai taba ma yaw budigi madubu khangalu haidana white paper putho haidana matam dugi lengak pasingda khoi kara haiduna lakrabane ba then adugi matam du da rajniti gi lengak pai ri kangbu sunasu india government da lauke ba framework agreement gi matang da kari yaw bage people sinda yam anxiety ore masigi maramda aduna masi khangwin da khangan na ma kanu honaki sumaina mathang labu matungda aikoina paujirisi 1997 gi adugum laba akogi aroiba December gi aroiba tha sida haidare aikoi Manipur da lariba akogi CSO singi akogi kitang miyam khangbi ba haidare amuko CCSK modi UCM singba adugi team mayam mama with consultative yauraga aikoi Delhi da satkibani sumaina Delhi da satba matamdu da leramba akogi makogi India gi supreme political leader mayam mama haidare ko akogi AAP gi adigi Siva Sena gi adigi CPI gi one and all loin unar matungda aroiba da koi unar si green rejuju unare then adugi matungda matamdu da home minister oiba hoksingna kanona president oiba hoksing home minister oiba koigi koigi Amit Shah masa magi memdu unare then adugi matungda home minister matamdu oiba Rajnath Singh masa unare then adugi matungda kwaidi moru oiba RK koigi Arin Ravi unare magi national security office ta ko chaun phamagi yamna among tan sanagi ba haidare madu da piki ba esort bigi ba then adugi matungda akoigi matamdugi aroi ba haidare akoi December gi tang kun ga nipan da akoigi akoi prime minister masa ma ku unegi prime minister unabo matamda akoina taja bada 6-7 minute hen pi de hai kana gumba foreign gi kangul agadi khangde aduna ta India gi manung da leiba kana gumma mana ma unegi haidare 7 minute hen pi de hai ba mai office da but akoi da di just 21 minute kuma ko gani sanage ba matumdu da man hai se ai koi India gi minister India gi prime minister ne believe me don't trust any other things don't trust rumors demand to kamu singdi yamna hairak pa yai adu modu pi ge dabadi aina pi ge dabani haina hairak pa adugi aikoina matamdu da aikoi prime minister bu thajaba yes because maram di ma aikoi gi world gi leader mo okhale ni aduga aikoina ma hairak pa prime minister da mana hairak pa hundu di aikoina respect to bum thu yaina aikoi halaki bani then adu matungda aikoina Swigi kanogi solution purokting gi mamang sida ikoi maru oina stakeholder mayam sing se akoi unabiu haiba seman sungso soi unagi ni harak bane then adu da arin rabi masamuk su unagi unabda hari ne ba adu bu madu gi matung dagiri 2017 gi matung dagiri ma kano si arin rabi se mafum se Manipur la ame koi impact tv da su magi koi gi interview logi adu gi tanjadu da koi thengne adu gi mamang da di so many time we koi phone telephone ta kai kri wari sanagi sumaina unakibagi wari khar lai aikoi gadi CSO singadi unagidre adugi matung dagidi sumaina labu matung da hauji aikoi na tale si framework agreement si da kari yauge su aikoi khangandre Manipur government su khangandre khoi su khangandre sumaina mathang laga dagi ikoi koi dina sagi lai se to August ki hujigi chali ba thai dare mamangi ko October tang 13 fauji manung da masigi final solution porani haibasi he khalik badigi ekoina masida ekoi demand to horuk bane ba demand means ekoi khangalu haibane ba maksa sanagada wari do ekoi kari no madu ekoi Manipur gi meyam da hana haibagi madungna even prime minister masamang haigi wofum do koi in view na hairak badu madugi onabada haidare madu ona bada ekoi wari sunga sanadana makoina siuji SNS da haigre then aduga ngarang si pung 3 minute tara adoide male mokoi final kanu ori se lo silje aduga pung 3 minute tara ga manga de ne thadori se akunu da koi gi PIB di tharo se adugi somna yanare hare
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯏꯪ ꯇꯥꯒꯗꯕꯗ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯁꯤ ꯏꯪ ꯇꯥꯒꯗꯕꯗ Signing ꯉꯥꯏꯔꯦ ceremony ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯅꯤ. ꯁꯦꯔꯦꯃꯣꯅꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯗ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ SNESꯗ ꯌꯥꯎ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯄꯣꯁꯇꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯨ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯪꯉꯦ 31ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯅꯔꯦ ꯁꯣꯝꯗ ꯌꯥꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯣꯝꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯒꯤꯅꯤ. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯛ ꯍꯣꯜꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯅꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯋꯥꯔꯤꯗꯤ ꯃꯔꯤ ꯑꯅꯤ ꯂꯣꯡꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥ ꯊꯥꯖꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥꯁꯤꯗ ꯏꯕꯟ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯋꯥꯏꯔꯝꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯊꯥꯖꯒ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯁꯥꯃꯛꯀ ꯎꯅꯔꯦ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯁꯤ ꯊꯥꯖꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯎꯅꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜꯅ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯟꯖꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯛꯏꯕꯗꯤ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯌꯥꯒꯗꯧꯔꯤ ꯌꯥꯗꯣꯔꯦ NE ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯇ ꯑꯗꯒꯤ NE ꯂꯥꯏꯚꯇ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯅꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯖꯁ ꯋꯤ ꯑꯥꯔ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯍꯩꯁꯤꯡꯉꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯣꯏꯕꯥꯒꯨꯝꯕ TH ꯃꯣꯏꯕꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯌꯥꯊꯣꯛꯒꯅꯤꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ only peace ꯇ ꯌꯥꯊꯣꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯨꯡꯊꯥ ꯊꯥꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ Okay ꯊꯥꯖꯕ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯣꯡꯅꯔꯤꯕ ꯏꯁ ꯃꯣꯖꯣꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯡꯅꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ scroll.in ꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ANS ꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯍꯤꯟꯗꯨꯁꯇꯥꯟ ꯇꯥꯏꯝꯁ ꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯇꯥꯏꯝꯁ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯣꯡꯉꯛꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ RN ꯔꯕꯤꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯣꯠ ꯑꯟ ꯀꯣꯠ ꯐꯣꯡꯉꯛꯄꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯟꯂꯤ ANS ꯈꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ANS ꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯁ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯂꯩꯅꯔꯝꯕ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟꯁꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯁꯣꯔꯠ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯅꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯄꯣꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦꯁꯤꯅꯤ ꯌꯥꯅꯕꯁꯤꯗꯤ ꯕꯥꯏ ꯀꯣꯃꯟ ꯁꯦꯟꯁ ꯑꯣꯜꯁꯣ ꯉꯔꯥꯡ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯕꯅꯤꯅ ꯌꯥꯅꯕꯗꯤ ꯄꯣꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯅꯔꯤꯗꯣ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯇꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯌꯥꯅꯕꯗꯨꯒꯤ ꯌꯥꯅꯔꯤꯗꯣ ꯁꯥꯏꯅꯤꯡ ꯁꯦꯔꯦꯃꯣꯅꯤ ꯑꯃꯗ ꯈꯪꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯁꯥꯏꯅꯤꯡ ꯁꯦꯔꯦꯃꯣꯅꯤꯗꯣ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯛ ꯍꯣꯜꯗꯔꯁꯤꯡꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯁꯥꯡ ꯀꯁꯥꯔ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤꯁꯤ ꯌꯥꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯇꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯈꯪꯍꯟꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤना ꯉꯔꯥꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯌꯥꯅꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯧꯔꯛꯇꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯐꯥꯊꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯀꯟꯁꯜ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯛ ꯍꯣꯜꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯊꯝꯕꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯎꯅꯔꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯀꯟꯁꯜꯁꯨ ꯇꯧꯔꯛꯄꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯟꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯗꯤ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ अंडरस्टैंडिंग लेनाग्रबने हाइतारे अंडरस्टैंडिंग लेनाग्रबने मधुगी लाइन दुदा हायंकोना साइनिंग सेरेमनी तौरक मतम अदुम तौदुनी अदुगा कोई मरक्ता स्टेक होल्डर जिंगना करिगुम पॉइंट अमा कंडीशन अमा पाम देर खलजी आउटराइटली रिजेक्ट तौरक मतम स्टेक होल्डर जिंगना मधुम दुदा मखोइना मधुगी पोतु विथड्रॉ तौब ngamgadra ngamoidra हाय केनोदा हान ऑलरेडी याना थोखरबनिना कई ए ओजा संखसा लाक्सगे ngaranggi केने यानाखि बसे मसे कया यामना यानाबोनि खनबी अदुगा स्टेक होल्डर जिंगा तानरगा यानाबदो फाइनली वारोशन पोरकनी हायसिना कराय फावबा थाजब याय करी इंटरप्रिटेशन लेबि जाय मसी असुम क्रिया सिगी इशू से को अदुगा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मतंगदा नत्रगा मणिपुर इंटीग्रिटी शोकनी हाइबगी मतंगदा कोई सुम मणिपुर द लेरिबा मयाम नसु नैनरकपसे फना यामना दुम कुइरखरे हेडेड सु ओइरे कनाउमना बोरिंग सु दुम ओइरे अदुगा कंफ्यूजन चपा हाइबा तारे को अदुगुम्बा मयाम लै अनु हुजिक सु मुका पॉइंट ngarang करी करी मीडिया द फोंगबा मयाम दुना मणिपुर द लेरिबा प्रजा मयाम सिसु दुम करी हाइसरा अखोइगी situation su ko yamna alert oina yamna mong ta da bada leibasina hojik akoina am crucial oiba haib tare asigi situation asigi janjar se da hojik akoina kri hai sira khangde comment se pumpi pigi da badu su yamna kri hai sira tancha cha da ba yamna risk chauna leiba haib tare adugu bu phifam masu oi government side gi civil society gi ko hairiba top group de gi adubu masida hoji naina gre ojani ne su panbi gre अगोंदा हाइरो हाइरदी चुमी अदुबु अखोई ऑब्जर्वर तौरिबा मयामनदी मसी कंट्राडिक्शन चटपा कंफ्यूज यामना चटपा पोती अमन ले अदुना अखोई मयामना खनबदी सो फार अखोई इंडिया गवर्नमेंट हाइब तारे वेटर कांग्रेस वेटर BJP I don't want to mention in particular party अदुबु अखोई सेंट्रल गवर्नमेंट से सो फार कया सिंसर ओइब्रा ओइतब्रा हाइबदो मदु अखोइना खंगबा म चंगे दरगा ले को अदुना मसीगी पोचिदी सिंसर ओइबदुदा लेरे सिंसर क्या ओइबनो ओइतबनो हाइबदुदा अखोइना दोफुल ओइबो पोतनी हेबा नागा सिंसु अदु तौरेन यामना हारावबो याबो पोत नत्रियबा हारावदबा नोआइतबा मी कयासु लेरेबा मरमदी बिकॉज ऑफ नॉट सिंसरिटी इन इंडिया गवर्नमेंट साइड को अदु सेम अखोइ मणिपुर लेरिबा मयाम सिसु आइना खनबददी मसी सिंसरिटी लेतबा तारदी पोत अनिमक तु ओइ करिगी कंट्राडिक्शन लेरिबनो हाइबा तारदी हाइरिबा ngarang ब्रेक
through tawre aduga kaino ma yanabadi purakre haina comment di pire on the other side at the same time da hai riba home ministry na PIB gi khudhang da di clarification mu pire adu di confusion se yamna challe ba whereas ason da ngasi gi khabar Delhi da kari kri da hai riba mayam se phajana sengna flag ki adu yanab adu adam bon na leite hai riba se tok chathagani adu da di program di sili hai riba ko hujik te khoina side amada khanse adu ngasai ai ngon da hairo hairadi hoi talk to progress chalam ba yai adu bu masi Nagaland gi mi na harawa ama tawriba mayam se di talk se hayeng Manipur gi include oi ba yai adaba yai kai da ba yai masi oira kari kari oisu masi yanaba macha ama pura pu kanda di as Nagaland gi state oina di dum benefit leijagni aba madu di mokhoi dum leijare akhoi gi di yobu ya yodu bu ya madu na another question ne khoi na son da kaino tawri bisi adu bu process haurabne na loisan ba madi aning bu thumda ba oirasu as Nagaland da leiba naga singi di adu gumba pot amadi lakani aba adu bu hujik te khoi na khanse abadi yam confusion chapu ya ba pot di by kaino cross toraga go bypass di chatpu yaroi hojiki Jammu Kashmir da thokliba adu akoina ukramne na India government se da akoi apprehension le adu gi type ta tokhiba yabasu phifam le ko whereas akoina adu ya haidana hoji yaude adu ya na gre habasi da aigi so far aigi concern da di akoina observe toba ama change abadi hojik tok chathari moi sign tawnare adu tawbase parliament da proof low dana ayaba low dana directly chatpu yadabadi mande whatever parliament the ek amadi masigi yanabasidi parliament the pukhakni ai so far go anu parliament the pukhapu kanda hojiki group ani sine yanakre hai tarusu horen parliament the kari thogadra parliament the yagadra yaroidra adu Narendra Modi na present government BJP na khali sina moi majority leibane na anything adum pukhaladi Jammu Kashmir ki type ta hoji opposition se yamna less oina leibne na ngamoidra haibagi moi strategy diplomacy amadi yawbukum nu uya ba adu ngarang RN Ravi na phondok liba sonda group sing na phodong liba mayam se contradiction yamna chapadu di ngasai haire moi summa yana kre flag adu ada haire on the other side ko adum khudak da reaction dia mu pinare adu hoji akhoi se karam da thajagadabno haibase mi mayam gi dum mik paina bagi matam di dum oire do aina sida thamjaning badi hojiki dialogue ama chathadana lairibnena masigi destination amadi conclusion amadi lakpa tabani adubu hojiki hairibadudi aigi hairadi moi na taraga nongai da khangde adubu naga gi demand di angal muiwa gi demand di aina khanbada so far magi any comment da magi interview da kaino tawbisidi sovereignty sini haba sovereignty se dum palle haba adu sovereignty weradi hojik chathariba adu yanare haibadudi sovereignty mong da mu ta da ba marangi wahai du su aina sum khanba da offer high ba offers di it's not a matter of political dialogue ko adu hoji moi ngara akoina WhatsApp ki group te gi Nagaland gi collection khrak phamba kanda package adu tawre ngarang gi proposal du yanare haibu du di package lom da adu da development da mu focus to we ba adu amu flat tu yare hai ra so mu ka flat tu government ki institution sing da office sing da mu si china bu yaroi ka haibu gumba su ko contract gi yam na chale son da di hairiba dialogue toriba group ani ko interlocutor ga song gi group sing di amu yana khre haiba ama di le what is the kari haisira ko the matter inside ko moi box the kari obra hai di ekhoi line tabne isona tabne khangba ngamdre adubu ai na kaino mo oina khanda di soina mase parliament ta pukhadradi madu chanaba yabo poti nate na parliament da pukhatpada madu gi chances ekhoi ko yamna leri adubu hojiki chathariba moi destination si loidri loibadu songi I am na demand tabu mayam su ai wakhanda fail yamna oirapa kumnu oe aduga India gi sincere oitabase makhoi su khange aduna hoji su som akhoi sonda leiba mi singsu moina khra themlaga chatpa kumna dum pochu oe adu last aina hining badi adumaina potu leibane na ngasai gi destination se ai gi wakhanda di yaudri haina khale aduna madugi pot se moina stand loba amadi masi political dialogue ni haina chathari bne ba adu masida aina thechalaga praja mayam da akhoina asigumba issue da maramrada kari aisara yamna emotional oina side amada chatpa aduga akhoi gi elected people singna yamna right platform da leiba hai tare political
platform political dialogue to the political the fight to tabne otherwise we have no power aduna tawso akhoi machine taw mi sinagani aduna pressure people na pibane adubu masigi payam masidi the real adugi thing adu thithoke khotke haina yanaba ama purapa taradi political ko elected member or political platform political party singna madugi fight to tawraga yanaba ama purakadabane aduga khoi CSO sing or si leriba north east da leba khoi si amata oibani na angal muiwa na chathari ba sing desu aidi aigi suggestion de asikumba confusion chapa taradi khoi se imung ne manipur direct naga ichi naus leribani adasu leribani adu di CSO sing leader sing desu political leader sing desu maga communicate tawnaba ma changbra adu da kari kai ke sum aigi very simple opinion da diko mabu su unaraga magi plan na karino aduga akhoi apama na karino haiba manung da akhoi discussion tawnaraga maram de akhoi enemy akhoi demand du di akhoi machine na teba akhoi ne tale india da ne mana fight tori bisu akhoi ne yada bisu ko adubu marak tu da akhoi se misunderstanding communication gap leibagi khara adumaina uwe aduna aidi masi akhoi gi people's gi sentiment grievances se angal muiwa da su yahoningi ko yawkhra yawdabra di khangde officially yawraga phaminaraga madu da akhoi dialogue amadi changbra akhoi na dum langlaga natraga delhi da government da center da kak kaino tawra laibisi su ko madu center na haiba gumna ngasai tawge haiba taradi adum sincerity je akhoi di laitaba gumna we so far center government especially present government hairadi moi ta thigidara ko adu aina wakhan aina khanba di ese naga ma oina su ese manipur citizen se ama oina su ko aidi moi sincerity leite sincerity leitabne na hujik both parties na thajade maduna thajadaba gi maram na akhoi gi people's marakta masi war se thogadore aduga akhoi marakta contradiction leihangre contradiction leiba maram na hujik akhoi da madugi chayana baduna ko akhoi da mik painaraga amaga amagi asigumba distance yamna kep leigre habise aidi si thamninge okay center gi maike degi honesty watpagi maram leibana maram orga miyam da trust thajaba khidang watpa party ani makta haigadra natraga miyam singda hojiki oina koi sanari bawari sidanga koi condition kharada point kharada masi position kharada yana khare haibagi wapum lebnina yanari ba kangu nadi maru NSN am go yana khibnina NNP gi PG gi sumamang yana khibi laire tu ngarang di aroi bena NSN am go yana khibnina ngarang koi muiwa yauna koi member taranga ka wari sanai khibni member taranga dadi hariba wapum se lebani kari kari position da yana khibno kari kari condition da yana khibno haibaduna madudi laire mani tu hojik signing ceremony lakting da stakeholder singa wari sanaram khigani habne tu marak sida हारिबा एशियन एस की पावसिमक ता हारिसे होजिक होजिक अपोजिशन नागालैंड की अपोजिशन की लीडर सु ओरिबा अदुका हानगी चीफ मिनिस्टर ओरिबा मिस्टर जेलियांग हाबतारे जेलियांग ना अखोय एनएसएन आईएम की मेंबर गसु अदुगा एनएनपीजी की मेंबर गसु हाउखिबा ट्यूसडे नमिता हाबि ngaraang se sagon se ni हाउखिबा लेवा को नमिता उनखि उनम मतम ना अखोय म्याम से अमतो एन पुछन बगी वाफम थमखि हाय अदुगा मंगोदा मो मखाता ना फंगदो अम्बसी हारिबा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की हाबतारे अखोय मणिपुर नागालैंड असम अरुणाचल प्रदेश हारिबा मयाम सिगी लमसिंग मयाम पुंसन बगी वाफम से डेमोक्रेटिक अमति पॉलिटिकल प्रोसेस ता मसिसु तम तम तौनी हाबगी मंगोंदा फोंदोरखि हायना मागनसु फोंदोरकबसी हारिबे एशियन एसी दसु कोर्ट तौरी मरमदना स्वासिदा अदुम चिंगनदबदि ngam de hatare condition khara da yana khare habne duga flag ki matang dasu RN Rabi na fontokibasi Mr. Rabi however said quote unquote if some group wants to use flag in a palm taragadi for non-governmental purposes, it wouldn't be an issue for the government of India. Government of India da maduda yaning da kemtel roy for non-governmental purposes. The government ki thabak thoramna tabad seno matam dari apan belati have ne dubu masida hairi wapum si government of India had not agreed to any separate flag for Nagaland state. Nagaland state ke damakta separate flag amadadi yana ki belati adubu non-governmental purpose ki damakta kanago group karna sin nagi have taragadi maduda kai ba kesu leiti have wapum di mahagna Asian East the pongdori had an Asian East na madu quote unquote taruga mo ngara ngasi ki publication sida pongi have tare maradona so I flag ki to higher up yana ki mangna taragasu ayaba condition khara dipir hai aduna mayam na su court tawri se conditional fact ya gare aduna madar hujik so admak sinani leri signing tor matung da haidi signing ceremony matung da ko na democratic oiba process ta kogi integration of naga inhabited area se adum chathagani habi wakum na singbu hariba Asian Ace ke pawsi da su adu atopa news story sing su loina ko tawni na adu makti sinani ori on the no brand taraf jage breakdown thonjar ke impact news meng ta do.
Welcome back to the Manung Hutna 360-degree analysis of news and events with Raj Nongthombam. Manung Hutna ngasi khana jarmi basi ngarang tergai nation IM ga arobe no wari sana khiba aduga yanaba purakhiba adugi matang dani hair yanaba purakhiba sing adu khuji bukin lauk thok palitri adon lauk thok tri ba yanaba sing adu karino habani aduga matang sida stakeholder mayam ga wari sana matungda signing ceremony ko na pangthokani signing of the final agreement sa pangthokani habi wapam su rang PIB MHA gi akoi press release ama PIB khutang thoki badi lere adu matang sida hangbi ya wapam de khoi Manipur gi su all political party gi khoi delegation ama Delhi da chalaga maruina Home Minister Amit Shah ga su unakhra bani duga Amit Shah na Home Minister na pirak pathaja basi Manipur gi interest ta sohan bakari mata leiro habi wapam sini pongdori si aduga hojikti loina stakeholder mayam su unaki gen habi wakum su pongdora bani na du ngarang yana khibadi leire habani na yanari se karino warush natraga su yana badi pore habani poreba warush yan porakhiba yana ba condition sing adu agreed condition natraga agreed position sing adu dani hayen ko namu koi final agreement sign tawno tu se marabaduna akoi delegation sakriba sing adu da haidok pangam haidi cc yana khre habe points sing condition sing har tribu ke no ngasi ngasi ma COCOMI na koi press conference ma pangthoi press conference da hairi hairiba agreed conditions sing do karino agreed position sing do kari wafum da yana khibna haibagi wafum sing adu khoi all political party ke delegation sing asina Manipur da halakpa matam da madu purga lakpiu empty hand lakpi empty handed kem to yawdan halakpi haibne adu hojbi na halai sidi only assurance with assurance otherwise empty handed has yare assurance purga lare mandra assurance na kyam karai phaw bu yagadna habi wafum dunia duga COCOMI minister lagliba November ke tarik mari phaw bu si manung sida state government na kari wafum sing yaru habi su phongdo piyo duga center na su phongdo piyo habi wafum si leiri yana khre habani warusin proktri habi du mati chumme ken wata sign tawna dribani na finally sign tawna kandar warusin tu sini hai dunia du hoji on di yana ba condition kar lere yana ri ba condition se government India na khange NSN IM na khange khangdrisi in the dark amamada leri si Manipur gi miyam ne maruina marabadana amamada lehendanu be damakta khara duro koi all political party gi delegation chali Manipur ki chief minister masamak chali aduna assurance khata pire empty handed lae aduga Manipur na hojik army mayam na wai jare lere army paramilitary forces mayam amana kari wahum thamingi paramilitary forces sing asi chumnagi section thorang khathagi oina haidi akoi mayam na khongjang jangchali bisi nga na gudang ta thambane logdori bara otherwise sum makhal ki khongjang sidigi hena kan ma khongjang mayam ma mang chathagi balere ekoi na February tarik 13 3 de chathagi balere koi gi CAB gi mayokta sumba ko arrangement kem de legi adu hojik asuk yam na kan ba irang chuna tabasida asuk chaw khra arrangement ama thamabani na chingna tabadi ngamde kari wahum thamingi jiki chingnabagi matang gi tang ma tungoina thamaga aina kadam da singdok dingmam le ngasai digi akoina nainari se yes warusin leigre natraga ing signing no warusin program to yana bakra leigre agreed condition khara leigre adu madu sign tono kan madu phongdokani haiba adu masigi source koina sum sai digi refer to source sumi kan da khabar da kaga phong pangak to isma se RN Ravi interview no only ngarangi kano si yango matam da RN Ravi interview to kan SNS na phongina traga dugi .com dro phongi adugi let's not refer to any of the publications ngarangi condition khatung yenga se tar ngarangi meeting si yenga se let's decode yesterday's meeting ngarangi condition sida official oina thadorokpa home ministry gi magi clarification sida yam wahi yam jamdraga su loina mak machang mathum yawro badu ma clarification ne agreed condition yam to yawdi ai haijege mana hairisi media da including social media sidai da rumor khara misinformation khara thoe madudi naga settlement has been arrived at haibneba haibagi athadi masi Home Minister na hairisi hairiba hojik yana gre ndraga kanum tawdore haiba punamak se masi rumor ni okay adu haji biganu yana bigi den khanbi bro creating anxiety and concern in some parts of the country aduna obviously machine adu machi yana gre haiba osumba report mayam lerna confusion di khoja kanuna kasana bi are you saying yana gi den haibi bro yana gi den hai na khoina hairisi yana ba haiba leite manam di official clarification ne piri je government of India na home ministry na piri ba clarification da hairisi settlement ama babu tawba leite settlement tawbasi masi misinformation ni rumors ni khabar di phonge social media inare adubu masi rumor ni misinformation na hai ne ba ada masi gi misinformation hariba sigi rumor singchi thaje biginu masina mayam ho lebak miyam da kayu lebak miyam di khara concern oiba en anxiety pohon ba
confusion pom ni thoge thole adu mamte yana ba leite na achungam official state na pira ba concern sida SNS adu fongi RN Rabina adu mine interview gi quote unquote tawi hargadi madun hen ai gi modadi confusion na ngarangi PIB gi document si yengbu matam da ngarangi PIB gi document ne PIB gi document da hari si yana gi di have wakum dige mai de settlement la ke aduna ai settlement lagi de settlement du di final inking soi tong na bon mitu da la ko settlement oidoni therefore ngarang se settlement sign tong na gi de have some chome but yana gi have some su this is not rocket science this is not rocket science very simple ngarang yana gi have some meeting successfully logi base yana gi hari bani official science am tang interpret tau se ba mana hari si settlement am to purak khide hai bani ba settlement am to purak khidre purak in hari bi sing do madu rumor ni hai bani yang clear ko sida ko masi atopa hena chumba interpretation lagi do mandre ada makhata na hari si settlement du lak na bagi damakta purak na bagi damakta stakeholders sing Manipur yauna atopa state ani Assam amadi Arunachal Pradesh ki stakeholders sing tanagini hai ba tanaram matung du da hai ba settlement du purakani hai ba adu karim ta yana gidragadi akhoi gi north east ki stakeholders sing kari ge tanaga tori bano sini karim ta yana da wapam da kari ta yana di hai di sai okay uza kasan hai no uzana hai bi wapam karim ta yana gi de jo hai re karim ta yana gidragadi stakeholders sing kari bi tana duino sini si je dialogue si sahi kuni to akoin hagat yeng se hoji khudak ki oiba nghaktang gi yamna masala thakpa paudu akoin praja de piri praja hena confusion thokane ba akoi masala news nate let's go basic barangi PIB gi report ki matu of this discussion according to me is to pacify the people to tell them what is really happening adu cha seva not because SNS has said so not because .coms this particular .com has said so this particular newspaper has said so atopa gi ayam ta refer tawjaro Asian refer to including SNS magi wari sanabagi quote unquote yauri ba that's the here is quote unquote atopa that is source ki matung in hai this source ki matung in this is quote unquote chumme ba I do agree because it was SNS confusion to eba even ngarangi any life the high see flag yanagre adu with the rider unofficial report dum hai ba the next day ngasi ayukta na kari hari yanaba leitre na mo hari okay yanaba leitre na any life na hari ba ana khabar gi ti aina loimak lali di hai roi but there are certain papers koigi magi su hojikti ojana su na khangbiri duni paper sing su pro government sidi yamna chumba ne koina adunda kemda sa tabita media report ta kemda sa tabita ngarangi meeting ngarangi tholai PIB gi report ani ji yengba matam da ngarang yanagi de hai duise karino sini aduna karmaine yanadri no yanadra gadi No, PIB ki second paragraph ta stakeholders sing una it's a continuous process dialogue se political dialogue is a continuous process no let me finish another confusion ta dum le horane ba it's a continuous process magi che khudam moina 2015 da sign tawnani ni framework agreement se adu su yanaba mone ba that is not a settlement adu maina mang 2017 su NNP je ga su yanaba leigre agreed terms na maming budi agreed terms na haire adu maina yanaba adu makhal yanaba oiram ba ba but the real fact as per the clarification by the home ministry na high city adu settlement amata leite settlement si lakna bagi damakta ekhoina stakeholders sing tanani haibne ba aina sida thamjani na asuguma situation sida ekhoina hena confusion create to bagi mokta ekhoina stakeholders sing tanaba lakani na haib matam sida what is the concept of Manipur what actually we want ekoi manam de ekoi je composite culture ne ba se hojipudi maming panga haina re akang lepa du nagalim phagalim alkhoi de satkum se ba ekoi composite culture ni ekoi punna hingmina da ba yaroi oja kasana hai ba he is a naga but he is a citizen of Manipur I am a Maite and I am a citizen of Manipur adu baina punna chatminna re harega karamba concept ama ekoi gi lakadoi ba khana stakeholders sing da khana ba lakpa matam sidai da kari han harega ekoi na pami ba pot di kanogi अखोई इंटीग्रिटी कायदबा से एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रिटी कायदबा अमदी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कायदबा मसी कमाइन तोना फगदगे लोइना ना वारी साबसिगिसु अरोय बंबुसलगा naga singsu se sanagi thong sabasu kisu kaidena akhoi madu kalafam thokdena naga singi damga sanagi thong sabada baro sarkana sanagi thong sabi matamda nagaland sabi matamda kari kai ukhulda sanagi thong sabi kari kai king kaide adubu madunadi akhoi administrative integrity su kaide tirling digi jukai de adu maini janaba ama purakna bagi damakta ai koi honna se habane madugi honna bagi damakta rather than adugi potu khai process tu hena confusion tho laga kan hena kai ba laktu sokta ai koi ji khana aina khana ningina maroina media sing chu aina khana jading as an appeal
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BJP ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯄꯣꯖꯤꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯣꯟꯁꯦꯞ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯟꯅꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯀꯝꯄꯣꯖꯤꯠ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯝꯄꯣꯖꯤꯠ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯨꯡꯀꯥꯏ ꯀꯥꯏꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯨ including adugi hujing sai haiba territorial amadi integrity madu hena present tawbana hena fajaroidra haiba appeal adu dinga handagi miyam na demonstrate tawrga lere manipur gi integrity in every sense in any sense ai na hajing hojik concept of idea of manipur hojik mi khan maya makhan aina adui poto koi kok ching hena matam se madu do aina tawhum faroidra otherwise si je khwaidagi opportunity oiba khoi gi matam ne ba masida ai khoi composite Okay, composite Manipur ki idea to handa ki matang sita phongdo hosi hai bani, but the same composite idea of Manipur ha na suma ma phongdo ki lere framework agreement sign tong matung da 2015 August ki tarikh hum da sign tong matung da kaya ra hana Manipur ki stand si udana sa 2017 chalaga phongdo hui wahum lere Manipur ki stand karino se stakeholders sing stand karino se already khanga lere khanga lere haibigi bido okay 2017 ada chalu bukan da assurance period hai adu 21 minutes period haraga whereas ate da 5-7 minutes adu khatang ine adu yamna tawkan se khoina let's not create more confusion no confusion gi wapam jakarune aina am nungai jeda bai tare ai gi kano se oja kasari gi organization ji ai CCS ke dela kuni CCS Committee of Civil Society kanglai pa kai bani kanglai pa hai si khangbi re mani do kanglai pa chi akhoi oja gi da hai dare hujik do kanglai pungai hai jele kanglai pa thole hai do ai mon da har to bhai tare adu Manipur da what Manipur hai bisi ngana nan thol ki be ming hai dare ko adu oja na uji hai da kanglai pa ka pugdo thon je lai do ai mon har to adu oja ke no ne ai hai jege si gi se oja mu hujik se oja ko akhoi oja to mu tu jai hai jege hujik si yam sensitive oi matam ne hai dare hujik impact TV IS TV du loi yeng matam ne adu da akhoi gi Manipur gi apun gi sakdam de gi tongana taraga ai gi kana ba khar ka ki natraga aina pullu bu kangu ka ki hana ngangu raga di akhoi gi thona faraba akhoi gi yamna hairaba karnana magi hairaba mahi mayam do man pullu bu kangu singdo adu gi man do sa ta gi do anmaina ne do sa ta ni sida ai jam sing ai da what da sai wo su ai haijining de misi miro ne hai dare ko akhoi di Manipuri gi oi bada wakal lup le jaba Manipur si hujuk si India de belong to yes we are SF akhoi India gi citizen amani hai bani akhoi je adu or su India na akhoi di yeng bi ba miyeng si miyeng du yeng bi hai badu ne ba 2000 how ki ba chahi kya 1997 gi integrity kai ba ya de na 1997 gi August ki tang tara August ki mari de Manipur miyam hogna la khra bane ba adu hogna la khra ba Manipur ki puari Manipur ki itihas agreement kya na adu ga akhoi gi relationship kana ga foreign ga awa ga khagi ga China ga adu homes ga lainanu ba akhoi gi Manipur ki puari se thayai na thamaga kana ko mon gi hai tare ko adugum ngarang na sengot pa adugum kano amada tongjin ma hai dare masi India gi yamna nungai je da hai dare ai di oja asai oja even ai gi igai khumna jo oja je ai di tang khul ne ai accept tawe ai gi nuksi re ba tang khul gi sini naw ne ai gi blood ki relationship ne ai uju gi accept tok jeri smai tok dana maw da lai ba maram da lai ba pongmai sing aduga jeliang kang sing je ai koi di magi tungan ba kabu gi oi ba tang khul gi oi ba adu da ai koi accept tok je ba we are all Manipuri ne na kanje ba adubu aina hajaba tanja sida asai ozana haido akhoi na si Manipur da leiriba CSO sing na ngasi hori bi ho sing se akhoi India dagi tungan tagi haibu gi wakhal natte ba akhoi Manipur gi integrity kaien bigano Manipur gi integrity thugai mi gino hayo ne ba masida Manipur integrity thugai na bhone kana na sing Manipur gi integrity thugai na bhone ba mi da makhun tongjale kari gina why anything I am hojiki moine pamji kaino Manipur thugai ba nadra ba question jine ba anuba hujik lai ba anubu scholar kharna akhoi gi Manipur gi itihas pu nathai dan thamaga masa gi oiba magi ethnic group khara ka gi sema itihas di puari di yaro ba maming yam salam ba hojik jungle da haji jungle da leba nungsa se yam thongna pho bane ma je pangan kaling da pangan sondhara kan da thongna pho kanu do atubun sam sikthi bane ba thongna yam from Hitler prithvi kwai de thongna from mamai matam da Hitler khangi ko mai khangi ramani adubu magi matam da di ma je evils na hari ne ba akhoi gi apun gi saktum sakat se haibu matam da akhoi yengna bo ina lobiri kari ni sini akhoi de support of you haibu nati akhoi na se Manipur gi itas khangbi daga Manipur gi integrity kai ba de na tawri ba kangbu hone jeri ba akhoi da ka sunu da ba hoji framework agreement sina mara moidana Manipur da sung u da ba akhoi gi itas u da ba sukoi mayam thamjali kai no airport kar khan ngasi ka rak pai re military ma'am why si kari gi no
Nagaland aduguma peace talk tawjab tawi ko sugai de asa hagi bdo sana gi dolan sagire wadi ba tawning mu dok sineba adu ai khoi manipur di thugai biar sineba manipur bu thugai raba sidi aina haibati masi impact tv ISTV yengi mo yamna ngarang tawriba ihu mayam su khangbi ai khoi na jogsu irang khidang holgu matamda ai khoi mowa lo roiba sisu mowa lo di har kaneba aduna imala ewak nuksibagi thaina matamda khwai pangal kaleba british ki nongoi mayam do manipur gi ahla machin thang da ngagli adugi thona leiba adugi blood leiba sai akhoi manipuri ngakte aina manipuri has not only maitis maitai nati aduna akhoi leimine kangu singse masigi blood ta akhoi iram nam sokpa yade habne ba aina iram nam hairi base akhoi tang kanogi nagagi ancestral land nat ko gi ancestral land nateba apun mane akhoi manipuri masi international gi boundary da yor bo pos kadibu thugai dun sineba masi ne akhoi 1947 ek huji exist ho yari se adu de akhoi ina da pulu ga mathuk dare wasini akhoi ne semjera ma pot ahalla mujun thamir ba potu makhoi gi kai dre lore administration kai dre lore mogi boundary kai dre lore na india go ibo boundary di kai dre ga machin machin thugai no hona guduri we will be opposed to guni akhoi under to that akhoi sida bok do akhoi mayuk ta legine ba nga ai nga singang jeri manipur da leba mi amogi mo hosil ngang jeri yes adu ba hojikti wari stakeholders sing wari sanani habni na mamang du stakeholders sing wari sanaki arin rabi na manipur iban laga wari sana basida framework agreement leje kaino khangalo haibase sungkhang khangandana dum wari sanaki hojik su tarik 38 da yanagri je kaino khangandana makadana wari sanaduri bra admaina sarak taragadi khoi stakeholders sing na yagaduri habi wakhum ai khoi je phagi dalakunu habni ai khoi phagi dalakunu India na khangdabadi India government khangdabadi 1947 gi August ki October ki tang tara manga di ngasi phau pulak motamda ningkha tam chahi kya gi ningkha tam na lejerma aduga South East Asia gi manungda ani suba ganatic form government legeraba ko India na election dogdring mamang da Philippines ki matung da India na akoi Manipur da ani suba leraba Manipur gi akoi gi constitution samjaraba akoi ireba idam dam se India da pulu badi quite a big party state thamgri ne 1956 da akoi gi kabu bili pithokri ne sumai tong da 1950 ai da armed forces special power nikalai ne sumai na mathang thang lai 1970 da tu da akoi ning kanu torbe adubo hojuk di competition tok se ba Nagaland ga akoi Manipur ga competition tok se Nagaland pesa kam thade akoi Manipur kam thade adu Manipur da lei bo hojik lei ba akoi singi district da lei ba akoi isinong mayam sing si akoi tambak da lei ba kamu mayam sing si kayam torse tor ge sini hojuk di ching da lei ba mayam officer mayam le jiri any Manipur gi hojik any department mi sang da kanu officer mayam sing si singi ngakte ne just we respect them Mandi madu akoi kok to lor pone ba akoi madu kalo buliti akoi gi dam ten mu khoin torje sumaina nungai na nuksine na lai nani ba akoi gi pot khara sida India na divide rule sana bu akoi ya roi ba aduna maram oidana come to the point la ga ngasi akoi COCOMI na haije ki ba hoji framework agreement yanare khara makai yanare in principle one yanare hai se kari noi ba se akoi yamna athu matam da government amadi India government na akoi mayam no khangin gedabani akoi na haise this is not order because as our parent amoina akoi gi lenga ko akoi na hai haum toine madu khangragari akoi edum akoi gi tum basa akoi khangro heba kana kari gidam da leba gidam da adu ko lona hai ba akoi gi framework agreement manung se kari yob gi habasi mamutan khangbi re harga madu numit marini phawgi manung da hoji akoi ne isamang namjaraga lenga ko paide kangbu singse masina mari ni faw mning to biyo aden aduga amana hojuk akoi ne yam nungaji di ken doktre Nagaland agreement tawnarga akoi Manipur da kadugi sibai thajalino ba adu how mamang se gi 2018 gi October gi tang taraga manga da central government gi order malaki kari order laki Manipur University gi campus manung da leri ba sibai je lokthu o haiba gi order su lak ne ba hoji faw still thami ba sumaina akoi gi Dame College da Manas Botanic College da Modern College da kadabagi hujik da galo to haying lai tang ni pa cha akoi sar sing election tokduri adu kari gino position jali kai usni akoi ngarang na hogi ba hogi da akoi Manipur government ki natraga akoi gi lenga ko singi kari thuai ba na ki mang da kari yaw ba gi sin peace oina yam shanti oina yam peaceful lo leba condition ni kari ge damak ta ami mayam ma paramilitary force mayam ma deploy tor ne habi yam chokos lai okay mathang jai oja Ashang Kasar lak sake ja hoi Manipur gi we don't mayam na koi ngang bi mayam market khudum tagi mon mana da boy but everybody wants
kaya tare a composite Manipur amadi aduma pami hai tare aduna masigi damute ne mayam ngang nari mayam se adu hojiki oinadi ngarangi episode sigi matungda laiba ngarang dagi horga aduga numini hunisi mamang de laiba mayam se development mayam se ingutar ida Manipur da koi paramilitary force mayam deploy ka tokselakpa aduga stakeholders sing su wari sarakane habrina ngarang agreed position mayam duna taga agreed condition su haidok trabnina agreed condition haidok tana stakeholders sing wari samatam da stakeholders sing na yaroi habagi mongda hairiba ko force na singo mayam si handi already deploy to when kan bibra karmai mieng hujik laiba development mayam mathang thang wani madam da kari wa raj masi ngasai haiki bukum na ko akoi people's da yamna contradiction laiba adugi perat ne haibada karisu kaiba leite okay aduga hujik hairiba mayam ojana tambiri bambendu so yamna koi nungsiba gi wahai ni aini haibadi koi nungsina chahi kaya di li sangna hingminarak pasida ko akoi di himina ninga ekoi kai hanbi gino haibdu di everybody feel ko adugba loina di laigani adubu ngai aina su panjare hoji haire su ai hairake masi akoi ki hairi ba ekoi ki grievances mayam feel tobo mayam ekoi na phondok libani feel tori oja su ai su ma su ko adubu ekoi government haiba amal laibani na government ki responsibility se responsible se chauna lei haibisi di ekoi prajana phap ta ga dabani aduna adudi ekoi na kanabu haiga dabano kanabu ekoi na chaiga dabano haibudo madu people na phap ta bi hobo ko maram aduna ekoi government amal lei adu Manipur gi aina he hai jab panjabado ekoi praja ki soiba haibisu any karino election amal lakpada political party adu ada wave ta chalaga ko ekoi adu kumba interest ta chakhiba khra lei election loira kanda ekoi gi agenda tongan ba election mamanda na agenda amada chatpa election da na agenda amada stand toba election loira kanda asigi ekoi gi factor asigi akoi defect khra su lei asi se na haibada ko ai pagana su panning de adu na ngasi ekoi na hunba ekoi na mahei du de ekoi na phangai haibdu di Manipur praja su phap ta ba targa lei adu na masi kadai di basic system kadai di haugadara haibraga ekoi gi Manipur praja singna system ama ekoi sem da batara de ekoi emotional haina nganaraga ngana dum toki gani hojik ki dialogue talk cha thari basidi dialogue ama government of India na recognize toraga dialogue ama cha thabane na there will be some progress or process ko adu di mai thabak ne dung sai ekoi na hojik kari madu da ekoi na sauraga haifam do ekoi tanja du leitre ba adu bu ji haibu kumna ekoi na aina people da appeal toning ba di asigumba issue thokpa matamda loina yaningba yaningdaba leigani bi mem se loina yare haina su lobu yade dialogue to se naga gi on behalf of the Naga people mayam gi go haina organization ama na represent toraga dialogue to ribani maduda ekhoina peoples na phap taga dabadu di madu gi stand da chairasu ama torasu madu particular oina phajana hairaga chappa pame natna huchi kitang asumai na khoi lakpa da contradiction ekhoi ki marakta saru hunjinba ko ngasai na haire central government se na sincerity leitabagi naga gi people sing su contradiction leihale hujik se adugi chu naga same hujik ki peoples na tampak le riba ekhoi Manipur praja Manipuri sing na feel tobugumna Nagaland da leiba Nagaland macha sing su naga mayam su feel tobagi mamang da rally kya chalaga moi su torieba kenda like ga toraga both side ne hujai na haibse contradiction se confusion se both side ne and who play the game haibse ekhoi phap ta ga dabne ba aduna saru hunjalaga ekhoi marakta tokhai khabung taningai amadi machak ti change ba aduna well nation IMI the well organization ama chahi kya di laraga lakhrabne na ko pharamba phatabaya madudi ekhoina challenge tobudi yarudre magoi India government na su madu yae haibagi moi recognize toro talk se chathare peace dialogue political dialogue ada central government haining badaradi moina naga da natraga organization aduda kiba taradi India government surrender totona ko surrender totho adu kidaba taradi hairiba maya peoples ki apamadu di show torona adum kaino tawraga sum sanaraga laibadudi akhoi nangakpa amadi phonge adu nang hajai organization moina tok tori bidu da chume haridi moi demand du pithona karigi sum phumjalaga chai kya sum makhoi su tum sali bno ba chumde haba taradi chumdeba gi maram du piona ko aina haibase kana mi chan nate ba adubu akhoi marak ta sanari bisina hojikti ojana feel torapdu aduni haba adu people mayam na phap ta dabadi hairibadu mase political group ama natraga mayam interest ama da dialogue se chathari bani praja Manipur da lairiba mayam sina ko loina ma adune adana haba natabane na karingba sigumba helak pandai khoina hoji ojana pandibudo adugi khara lairaga adu erdi innocent kambu yamna lairiba khangdaba singda haida ki hanba adungba threat tobode ai to ningde hoji hairiba mayam adu chumna chenna matungina particular oina ai khoi pressure piece whereas hoji ai bu tampak da khoina kana langani hore ai khoi
Tamelong Senapati Chandel Ukrul the show Munagana dominate Mutoribani. Moinu Mulango. I couldn't chop Yaro, Moisu Lapia already. Madu, I call you Manga Metro. Both I call you Manga Bani. I don't know who I know strongly blame pinning with the ID central government. Central government, clarity Matamdabani. I don't know who Hariba, parliamentary force Matangido. I do the I point the talk with the whole people's keep Madukumba, say contradiction, Charlie have to learn Yaure. But to point out the Hujiki Sekitang, I call Manipur the show. So the dialogue Toro show, I call you Marakta, Kara. Worst of Wahe ko, Kari Nahangi, Saint Habida, Nate Cookie Gi, Anglo War, Cookie Wargi, Adugi, Matang the shoe. Remove to no Habigi, Port Krasuko, Marakta, Krak and tradition Charlie, Adu law and order gi Matungina, Matudi, Matamatamgi situation Matungina, central government, local Pamale. Okay, Matamatumina local Adubu Matamatamdu, Handagi Tarik Tara, Tretan, Ipan Habitat Cookie, Anglo Wargi Matamduda, Adu the local Kitty, Hoju and local Punina, Hojik Sik and Tolaka Habagi. Section Thorang local pura habudugni adana sigi question singa sai ai uzar om ani rakh jakre om loksum aroi boina matam sule tre one line thambiramo deployment of extra ha matam de tre uzar ma sai kangni pak ta pangai jil hai ba adum de sendu chage ai gi ram dam si akhoi na mai kangni pak ko biko sidi ai su pap je yam senai ga di mam di maite ni na ai na pangai hai jil hai ba uji uzana sidi boy ai na pangai jil hai adu di sai din hajin de adubu ai na haijaning na kangli pak nagalim bane kari koki gido jangyam na sida akhoi na masi issue helagum chai bi wa masi issue helagum che ba akhoi na haijaning na masi issue helagum che ba integrity of Manipur akhoi di hoji integrity of Manipur na BJP ngasi pi akhoi na thamjari president je hana jo thamjari duni territorial integrity da akhoi Loina Mang Manipur integrity Pami opinion Kenda Bakatani administrative integrity everybody but masi poche akhoi na hena confusion create torga aduna ai gidi ai adu gedabni hai pot tu tawda bida kadai phawbu dai akhoi na punna composite le binaba yabagi poto adu running out of time matam su loikre adu hujiki deployment ki tong te thambiram deployment se jam sengna ha gidi Sakana Kirise, Hogiba, 18 Jungi, Mamang Tisu, Toki. Kanta Yanagidabni, 18 Junkai. What I don't have it. I don't inside the Haje. She I don't inside the 109 Canada refer to Yanagidra. I don't have refer to confusion lady of Aquila. Confusion lady, I could the misinformation lady, I could a lot of rumor lady. Okay. Rumor labor, confusion lady, somewhere some anti-social element. Madam, the Koi Samasi at the Sama the Sama Clino, in this well, and the establishment Karada, Akiba, Pirpi Yai, Haibigi, Aduki, a prehension, Labina, show them Kiwa when you see Sigi can talk here. Ahenba, force Hitare, security force, Ahenma Pandi, Chung Nation. I do not about Topa. I do the education institution that deployed to I do the Tamani, more the deployed to one station to buy the station of Madam Atopamadu, I do the Aquigi Canona, Quigi, Atopa Jagat, Hamley, Haibigi, Adu the Chapaba. Achume education institution da masi thamdabari hena phai as a BJP and aina thamni masi education institution da thamna phana phai aduga atopa jaga da hena mafam chaba haiba tare mata hongdoki ba che akoi BJP su apam gi soi maki okay adu bhojiki wani war like situation gi ta koi education institution da hoji station tok sangre okay matam su running out of time one line tang khamir Masi I impactive wing biriba to dong kai kuno jero Manipuri sing mafom da COCOMI gi site gi akoi na masi luxury ba hol bi ho se akoi masel gi marak na te akoi bo divide and to ba kangu chung adu gi mayok ni aduna akoi masel gi marak ta ama akoi gi community ya manena community amana waro go da ba wangang sangang thong tok do pulam to bidina na ba COCOMI gi mai kai de gi yekna bu kana no hai se akoi khangne haraga adu gum le ba akoi bu sane bi bi sing se masi do ni ho si akoi masel we are all brother and sister. Okay. Akoi masel jama khaktani aduna akoi masen khana bana yaro akoi masen di tatok ta chintawna na nungsinana lemina si aduga akoi apun bagi saktam si kansi haibagi message ni mipung khode mangna political party boiro miyam boiro CSO su boiro huji yam kana hainari semram na koina lan chana gum si habni aduga hujik sandori ba tongan ba information si rumors sing cross check tora ga haibitare even media dagi horaga akoi lanai person se dagi horaga misinform tokdana ba misguide tokdana ba aduga communal tension tokdana budamakta information se cross check tawam badi mathuk tari aduga mayam su ka hana mi pai bi mathuk tade aduga mi pai na bi damak tu mi kharna su sindana ba phai abi wafam su adum thamjage aduga loirana
मियाम दले रिबो confusion सी media ना नत्रग social media ना यारिंगे create होता बा हंथाना वो हना बा अदुगा at the same time फायदे की चाव पर responsibility लोग बता confusion create होता ना वो हना बता मधुदी लेगा ना clear cut थमम थोई not assurance कतने यारों कारण साना की वारी दु याम चंबागांग पावा तुम खंगनी कारण याना खरे वाकुम कर दी याना रिबो condition सिंधु करीनो मधु दंग खंगन भी है बनी nobody will be opposing कनाम तो इरांग हाउदो लेते वापम दुखांग मतम ददुगा कोई इंटरेस्ट होते हर गति मधु हाइदो पद कर गुदम तो इरांग हाउदो हाइबगी वापम दी याम चांग लेरी ऑन द नोट ngasi ki manu hungi thorm matang sai listen ngasi thorm sida oja Soubam Nongpoknganba oja Ashang Kasar amadi oja Jeetendra Ningomba ling betong ngasi thorm sida thawa pikhiba amadi mapung phan gi tamta oja hum pamu kana thak saponu chari appreciate your joining masin ngasi manu hungi thorm ngasi edition ngasi karam to bi bage ko khan bir piya gani koi mail id di impacttv@gmail.com natraga koi Facebook page www.facebook.com/impacttv-manipur da join to bir ka comment amadi feedback ta bir piya gani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off kurum